Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Israel a thil thleng ngai lo thleng Israel e Turkey boruak hi a thangai lova mase boruak du om man nei don nge thil thleng ngai lo thlengin Turkey President Erdogan le Israel ho tu chu phone call mangin anin beve tlat mai inrem na le tho ho na lam man soi ni a hriat ani heram pani te hi an tual thu alo cheto thina sang hi som pariat khan heram pani te hian an ram palai an lo in no chuaton sakto a Ankara chuan Israel chu West Bank aluale Palestinian te atri dan chu du lovin adem hle a an tual thu a chia a Turkey chuan an rama Israel palai om chu lo na chuak to in Israel po hian Turkey palai an na chuak ve ngal bok boruak thalawan nei chhota zela Turkey hi nuclear state ni lo ma se NATO member zinga mi ni in ral thuam nei thapol takani a Israel hi a hlau lo hle chuti lain marchate apiang an thak an lo ti fiam thuang thin khan Israel hi te hle ma se Mizoram tiat lek ni ma se a ayaram nian fe Turkey laka tual do hi atum lo bura a hlau ei lo Palestinian hel Hamas ho thlopa Palestinian hel Hamas ho thlopa Israel chuan Turkey apu zui ta ani kha kum thum vel zet tu khum cha anin chon nuwa Israel Prime Minister thar malak na nge ni Turkey President Erdogan chuan phone call in Israel lam abe popa boruak eng tran don ni in media tenan ziak na sa hle Turkey President chuan Israel President thar Isaac Herzog chu bia in kluang taka office alwa thei chu lompuina a hlana in biak zo nu hian mason na thar an nei nge an rin thu soilan ani har satna mutan an nei chu ti kian thei nge an be sei thu Turkey lam thu puang tu Omar Kelik chuan soi Omar Salik chuan Palestinian chungchang chu kumrei tak Israel ne na an har satna le an inrem lo na ni a Turkey chuan he an har satna hi sut kiana du thina ni ati ram pani te hian tourism le sumdon na mathar lak tha an ti thuan soilanga politics lama inrem lo na la nei ma se sumdon na le kongdanga thodun na siam that le an du ani Turkey President in Israel President abiak lai hian Palestinian President Mahmoud Abbas in Turkey atlo lai ni nge a Israel President Herzog chuan ram pani te thodun na hi helai ram bial himna atana poimo hle ani ati Nei thla khan Turkey President Erdogan chuan Israel hi alo beto a Israel police ten rubber bullet le stun grenade manga Palestinian thalai Jerusalem al-Aqsa mosa abai wang khan Turkey hian Israel kha alo dem to hle a Israel chu sarkar ra phlak takani sarkar lo takani tharum le thisen ne na ro rela alo pu to ani Israel chuan Palestinian hel Hamas ho pui thina Turkey hi alo pu ve to boka Hamas ho hi Israel le khothlang sarkar chuan hel polan puanga Israel le Turkey hian inrem na an siam thayani chuan thilchin chiat lak takani nge ya alom omlam puang zel hriang UAE chuan an ram palai mun pui embassy chu Israel kho pui Tel Aviv an hong ve le tarup mai le putram pahun lai inrem na Abraham Accords kha kanna hrenga putram pakhan remna le mon na ti rontlang au puin Arab ram le Muslim ram te chu an thla tu Abraham mingcho ina sui khoma UAE Bahrain Sudan le Morocco te chuan Israel chu rampa ngai anga pomin Israel normalization huang chunga Israel chu khovel ram sarkar pakhat anga an pomta ani Oman le Saudi Arabia te po in Israel nen thuthlung an lo siam to bok putram pahun lai khan tu na kan soi UAE hi Israel tho pui tu zinga mi kha ani a khovelin Israel khopui ta na an pom Tel Aviv UAE hi an ram palai mun a hon tur thu alo soi to a nimin July ni som pali khan Tel Aviv Stock Exchange building a UAE hi an embassy a hongta ani thamasa zun thla khan Israel hi an UAE a embassy alo hong ve to bok ka that don cheu Duterte ming soi rik to chuan ram khat president pa tak mai drug zuar le geng haute po ne so taka ma chona ka ti dona ti chu ti lo nei mi alo
atong pa anga chepa ani zia rilrua aron lang ngal thin kan hriat angin Rodrigo Duterte hi Philippines president ani a Philippines a rui hlo tam lutuk an ram sarkar lo om to te po ina ti ngaina an hriat lo chu a ma chhon ve a heng ho te hi mana zela tan tir se nan ni lova malak dan vak tu man an lo hre to lovani Duterte aron langa rui hlowin Philippines thalaya ti hlum na chat zia le chung ko tam takin har satna an to te hria in an ram ma hun a thim zia a hria a hei wang hian rui hlo zuar le rui hlo ti te hi that zel ta ila khovelin dem don ma se chu chau chu an ram a rui hlo ti rem theina le thalai te nu na hum him theina tur an ram future tan kong om chuna ni ti a hria ani chumi kong chu a thlang ta a rui hlo zuar le khoi sang chuang fe a kap hlum to ani mani khan rui hlo zuar ten an chelek crystal methamphetamine kg zasari somnga paruk te meu mai chu an man le to a rui hlo titlem tura thei top chua mek chumi atana mi hring nun na sang chuang la to tu Duterte ngai dan a pel le ta hle mai ka that vek don cheu aron ti chuak le ta phiar mai ani UNO lam chuan Duterte thil ti rui hlo zuar te nun na ala thin le mitam tak ti hlum an ni na a UNO human rights le ICJ lam chuan an kam khata chui chian an tuma Duterte hi an room thai mek ani Duterte chuan kan ramani a kan ram thatna tura thil ti kan ni human rights chu ti khati je dei lo ti te su kan ram chan chu na kan kalpui ani hi ati UNO in an kam khat nu lok hian he crystal met kg jasari somnga paruk zathi an mana ka that vek don chu ti in UNO lam veng thong lawin aron aw chuak le ta piap mai ani hemi truma dam doi rui hlo an man hi atam tham boka ani mi hring nun na la hial khopa rui hlo do na tan chuan thinrim lo ngai na lo reng ani he crystal met an man hi Philippines poisa chuan peso luk le ding on nga point pakhat man la yani a US dollar zong chuan US dollar makta doi za pa ni ani India poisa chuan cheng luk le ding on sari chuang zakani pui hem takani he poisa hi nei thainga tila chuan asam ram ria ram kalayanga inka sa anga Myanmar kan u nawe mo mizo in le lo nei lo adu apiang ka omtir nge yang du thu kan han sam lo kani hemi truma rui hlo an man hi tun hnaya rui hlo an man tamber ani ve bok hrimhrima Philippines hi rui hlo in hlan chhon na lian ber pakhatani ti atilanga ni ti in Duterte chuan a soi Duterte thinrim ha chang thial chuan peso tluk le ding on nga point pakhat zeta kan ram Philippines hi in ti chia ani chuan ka that nge yang cheu ti in Duterte chuan a soi mi hring nun na a hlut lo ani bik lova an ram ma khwa angai wanga ni thalai noi tel kan chan chua theina ani don phot chuan rui hlo zuar sing tel kan da thama yang ati mia mai sang hi som paruka Philippines president ni na chel tu Duterte hian rui hlo lama malak na hi a ming than pha hle a me lungpoi mo tak Philippines ta na hnut chia ta ani Philippines a le khovel ram rang atangin soi sel tu tam takan oma ma se a malak dan tha ti tu hi atam zo kan ni rui hlovin Philippines runa rui hlo wanga chung ko ke chia le nun na chan ta nu etelan oma ati rem dan Philippines a sarkar lo om to ten an hrelo rui hlo zuar ti da that chu akong om chun ni in mitam takin an soya ma se chu naro thap tak mai tho chu khovel dem ron na mai ani awangin tu manan tingam lova atingam maron langa aron hlen chuak ta mi mai ani UN lam hian Duterte malak na hi an hel hle a mi sang chuang ati hlum to a in tha kher hi pum pel thai ani reng lain rui hlo zuar heti zat an ti hlum chan le action lak chung chang UN hian aron soya Duterte chuan kan ram ma khwa hi tu man min rel sak don lo dei ron ti ve sek su ati rui hlo zuar le khoi te then fai na hi Duterte sarkar tirphat sang hi som paruk khan vung taka kalpui tran ani a July sang hi som paruk thleng khan rui hlo zuar le a khoi hi mi sanga zaruk tha an ni to ani Mexican drugs cartel te hian Philippines hi rui hlo in hlan chhon nan an mangna cha hle ni a hriat ani a khovel drugs cartel ming thang tak te po in Philippines kaltlangin rui hlo an lo thon chuak to ani Duterte sarkar chuan April sang hi som ni pakhat thleng khan police le security force te chuan rui hlo zuar tu
mi sang rukza som pasari anti hlum to ni in an soya UN Human Rights Commission lam chuan mi sang rian zaruk an chuang to ni in March ani somni pakhat khana puang ve thung India le China anin ka pem ni nimin July ni som pali ni la ni khan news adar chiam maya ladak chaklama India le China si paite inkara boina chuaka rampani si paite anin bakkai ti in national news a in ziak na sa hle ni kum sang ni som ni zu ni som panga a rampani si paite in beina ladak chaklam galwan phai zola anin ti buai ni in Ministry of Defense official pakhat chuan a soi ni in India media ten an ziak kur na sa hle kumin February thla khan India le China hian ramri an tolson ve ve thuan puang to a malam pana an chet na chu ban sanin pangong so chimlam le marlam atangte in thiar chuak ve ve turin inrem na an ziaka hemi ang hian ram pani si paite hi an tolkir ve ve to ni in thu chu an siamani hemi nu hian si pai level le ministry level a in biak na an lo nei to bok helai an boina hmuna si pai da lo ve ve turin inrem na an naya tun a chuan si pai an da to lo ni in India Defense Officer pakhat chuan a soi ve thung Chinese People's Liberation Army te chuan tuna hian line of actual control hi mun tam taka an ron pel si ni in India chanchin bu pakhat business standard chuan a ziaka China si pai ten India ne na an inrem na nikum lama an boina hmuna si pai da lo tura thutluk na an siam chu an ron bo chia a India si pai tenen an buai thar le ni in India chanchin bu then khaten an ziaka ni hemi an zia hnu lok hian Indian Army lam chuan thu chu an ron siam ve ngal wata eng boina ma omlo Galwan Valley le mun danga po boina kan nei lo an ron ti ve ngal India media ten borok so sanga omnia an soi chu Indian Army thu chu chuan a dik lo ni in an soi thunga ni Indian Army lam chuan India chanchin bu te thu chu chu an ron chang le ta India chanchin bu te hian khonge sor san nei thu dik tok lo an zia ka ni anti rampani atangin ramri boina chungchanga inrem na ommek bo chiat na engma omlo ramri boina pia sipai omphalna china bak rampani sipai te hi an omlo ani anti business standard chuan Chinese drone te chu India borok china an ron thlok kwala April chulkar ma saber po khan voi duai lo India boroka China drone te hian thlazarin an ron leng kwal velani ti in huai takin an ziak loi si Indian Army te hian thudi kan thup nge business standard hian thudik lo puang zar thung hriat ani talafani kumin sang ni somni pakhat mele zun thla khan Indian Army patrol te chuan ladak chimlam demchok le chumur area a Chinese PLA te hian ma an ron son hle ni in an soya civil thuam in bel Chinese te chu henglaya hian mu an ni Indian Army official pakhat chuan business standard a hril danin China hian Russia atanga alei S-400 chu aron hung nge ni in a soya he Russian air defense missile hian ladak khoi mun po a India in do thlona le missile ka phla thei don ani thlama sa zun thla po khan India today chuan ladak chaklama Chinese Army ten India ramchin an ron dai lu ta inrem na an bo chiani in a lo ziak to bokani Chinese sipai te hian Gogra Post Hot Spring sector a te ommun an la khuara China hian Hot Spring le Gogra atang hian in hnu do remtima se tun thlengin ala in hnuk dok lo ni in India today chuan a ziak ve thung Gogra atanga India lama China hian hun ma aron siam thara patrolling point som pasari na le somni pathum na bula lai pui an ron hunga ral thuam chi rang le sipai motor lian le khong tha el khen te an ron chopani India ram thuk zoka an ron lut zel don ni in a lang ti in business standard chuan a ziaka pangong so chim lama po Chinese Army te hian hun ma an ron siamin an ron lu to boka helai mun hi Kailash Range an tia helai mun hi a ma chuan a ruaka tuna Chinese sipai te an ron in beng bel le to ni in business standard chuan atar lang bok Congress leader Rahul Gandhi po in business standard thu chu hi aron screenshota Twitter aron tweet nge ani India hian foreign policy le defense policy hi ramchung politics bungrua le manrua angmain mangsu se India hian atuar thei to lovani ati China chet na hi tinge India how tu te hian a je plat ati na angani news danga pakayang
tunlai hian South Africa chu a buai ve mek boka an president hlui hu hanga zet mai Jacob Zuma chuan ei ruk pu na thu buai a pal tlang zo lova hei wang hian tanin lama nor liam ani hemi awang hian a thlop tu ten buaina an siam ani deuh bera an buaina chuan rin ai takin ngonga nei zau ta a voin July ni som panga ni nga ni hian he buaina thi zat chuan mi somsari an chuang ta der mai South Africa rampuma mi somsari ai tamin nuna an chan to a kumtam tak chunga South Africa chanchina thillung chia thlak ber a thleng mek ani sumdon na hmun zatel te meu mai ti chia ta ni to a ei tur le fuel supply a khailaka an har satan mek ani news tam tak chuan hausa le rethei in thlau tuk na chuan he buaina hi ati so sanga ruk le dor suama ti tamani hemi hi ram changa manga dor le sumdon na hmun suwa sam ati tamani anti shopping mall le warehouse te chu suwa sam an ni a suam hang chet na ang mai lip se vek an ni police te chuan dor suwa sam tu nia an ngai churin helman nei bok ma se man se nan ni lova khopui tam tak an hala mi tam tak chu silai nen pona an chuaka mi an ri krapa no pangkum som pali mi po silai muleng adon fu palawangin lo boral to bok South Africa a minority din hula ding mek mingau hau te chuan silai nen Durban ko tualan bloka security force ten mi sang khat jan hi zetan man to ani nimin khan South Africa president Cyril Ramaphosa chuan political party hruai tu a koma buaina chinfel dan turan ngai to ani sarkar thu chua danin mun sang mun jan hi le pariata in rokna le sumdon na dor le thil dang suwa samna athlenga police sanga vel pui turin sipai tam tham tak lak lu an ni to ni a soyani defense minister Nosivi Mapisa chuan parliament ta ngen na thelu ta sipai sang hi sanga pek bel turin a ngena hei hi president chuan a pompui to boka an buaina hian engthleng ya o don hria ta ni lovani heti lai hian India le Pakistan po in an buaina ngai te ramri buaina chuan hlet rang a chua zela dan lawar America na poi khoina te Pakistan atangin helte ron lutin India rama na sa takin poyan ron khoi thina Pakistan atanga hel ron kalte hian poira phlak tak India an ron khoi to ani Indian parliament beite Mumbai mun rang fir fiakten an beite chena tam tak heng helte hian an ron thlen to ani India of Kashmir huam chunga nimin July ni som pali khan thillung chia thlak tak mai thleng le a helai biala hian India du lo na kong zo na yani a heta hian fir fiakte an ron in rol ni in India intelligence ta chuan thu an dong he an thu don hi bo zui nga la ni a hel ni angai mi pathum ka hluman ni Indian military lamin thu chu an siam dan chuan hel lam hian India sipai te hi an ron kap masa ni in an soya heng helte hi sipai le police ten an hual nga la helai mun hi Pulwama chimlam ani in pakhata India sipai te hian hellam hi an hual beta an ka ron ta ni a soyani darkar riat zetanin ka pa atopa chuan hel pathum te hi ka hlum ni in rifle panhi le pistol an charani khomi ta soidan chuan sipai te hian hel tomna nia an ngai in pakhat chu an hala indanga chuan bom an vomlut bokani anti he thil thlenna mun hi Pulwama ani in curfew puan nga la ni a internet service ti to pani a mobile service po ti to play lo kani he in beina chua zo hian India du lo na kong zo na atel te hian India sipai te le police te hi lungin an tonga pungkhom mi pui te chu awrualin helai bial hi India hian chua san ro se India in min op na chu ban san ro se anti police te hian mi tuitlak na hlawan manga mi pui kong zo te zinga hliaman om lova khomi pakhat soidan chuan sarkar police te hian kongzo na atel mi thanem takan hreng ni in an soi Kashmir India opchina hian sangkha zko somret pakwa atang khan buaina lo chuak fo to a helai cheng tamber te hi muslim an ni a helai ramsa thlak tuma helchet na chu mi pui tam tak hian an thlop latani mani ke adinga ramzalen ni emo Pakistan lama be emo an du a hemi veivung tur hian Pakistan hian ma alana sa hle helmangin buaina asiama poi khoina tam takalo thleng to thina ni India chuan Kashmir helna ti chuak thin tu te hi Pakistan sponsor hel an ni ti in a soi Pakistan ro chuan India pu na hi apha hle thunga
Kashmir cheng tamber te hian India atang in danan du ani ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ole